kami mendahi kena bermusik nami. Lihat saatnya mendahi kita ke Sukutun. Karena unggomo markasya di inang tain. Asa magido kita igendak tak, gendak sukut. Dos warih tadi. Mendahi ke bermusik nami. Karena bagian dari laku tumata mau kami ke Sukutun. Alani bermusik nami asa baik kemo gendang mula-mula agiat marmula gaib marmula kini jua kami pinamperni nang namen ban mamang. Bujur mo kek das ngat kudukun kami mendai kene permusik nami asa bengke mo permusik nami gendak sembahi asa bersembah kami niamata debata bagi ma kami raja nabi nalulu ban mo amang gendak sembahi hadiahku. Bujur mau mendai kene permusik nami asa mga dia menemu kami angga lihat pencarian lihat kini jua bal nami pido perninang namen ban mu amang gentang lihat di duluan senang matang.
bermusik nami alani asa marsi suyukun lebih kami tah baku nelot pangalaku nami nomor kurang lebih asa ikat mo kami marsi maapan ban mo amang permusik nami gendang suyuk ya asa marsi suyukan kami Allah hoba berjodoh. Jua. Jadi nungasih kok bemak kami membuat gondang di hasuhuton asaban ma hasatan ay tinahong wal tiyo binatu pemahatan ban masih tiyo las padomo ma tuhasatan. Jabar naksaha mereka Jabar naksaha karena ngo isen sukut pedua nabi asabat momang gendang na mumisi si rera
pendilur mo kami merangki benen. Gabe. Tapi melat rombo tu tur kengo situan. Gabe. Melarigisin rahim dai ne bacak ang kinamisen. Kemo penumpar ni polinta situan. Kami mo penumpar ni polisi nomor 2. Si Mukmin mo siam punang. Gabe. Ibagi Senin. Tah oda pemerpengkusau kami ibahanten. Karena tangkas mo ipertenggorojan. Mulai berpulang orang tua antesen kebutuh kami ngo nalaku bahanta. Tapi ibagi seni. Kami roh kakak angki nenek. Karinana kita penumpar ni si truk pengisen. Narumpak marsori mo kita mituhan debata imo iperpulang ni orang tuan tain sen dia menemu ijalu Tuhan ia sisina terlebih-lebih ke pinparna nang kita karinana kita kini pertuan tain sen juahi Tuhan mo mulai senai soh menjelan raya dalam nami mendokon rana citu dah kita si marka kamaranggi Gabe. karena kita musuh pangan. Napasokin solid damin dahil Tuhan ta, kami pe merlulu diukur mo karena oda karena luah nami na idah ke. Gabe. Tapakune pena. Na boy ku pasat kami mendahi kene dalam tabsada sodip kita. Basi lulu mo ukur nene juah kami napasat. Bagi katakan situ tua mau dukunan nami ketak ketik mau bergah palu-paluda tah citu punan bengah mau benene pinasuna. Betul. Jadi kanunggu sen kami serupa koke iki kami. Gabe. Asa dalanna mengidupkan sedai kita kupesok pandai nami Citu tah begah peluah nami kami si marka marangi asaku pasok kami lebih mendah yang kina nami cukup nami banyu lebih gendang pahi.
bagi Senin asa asa masih suyuban kami si markakamaranggi ande nami bahan mulai gendang subi. Bujur mau pertua nami gobo kuanoi kami. Ikaran karinanai oda terbelas kami. Anggiak monimu Tuhan kibaluskun karina simende naum pinasakat nene mendai kami bagi maluah nene dai lulu kalun ukur nami mencalokan kumernani mangido kami mendai kene bertua nami subut tay dua mula pelut kami ngukuakap kami lakon mangulakan ulat para daten ni permulih ni nangtain oda terulakan kami kumernani ikon nasada muarita lakon mangulahkan anggiak monimmu jadi pasu-pasuen mendahi kita pinompar nyumpuk tak kuda diri khusus na payung raja jadi kumarneken ni harap ukur nami laku mengulangkan adat peradaban ibi perboleh ni nangtain harap ukur nami bagi nakur kondai sadah muarif asar bak menggunakan kita bagi masih konon nami mendahi kene akap pertua nami bapa nami inong nami suku pay dua das ate mau kudokkan kami musik nami saku pasakan kami lebih jambar ni pertua nami karinana baik mau lebih kedak bisiasa kulihat ke kami jambar ni akap bapa nami ke inang nami imo suku pay dua baik mau permusik nami oleh teman jujur lo baik semua kamu isang etama bolak kamu ke bolak kamu asal tak baca jangan boneka
ekor ni abang kami Manuri Karinana. Manuri Karinana. Jadi bagi mau pertuan nami, tah bakon nedeng lo nok sino konon nenek. Jadi bagi Senin bololo purnami, jadi na panre namin dai, tapi oda sadikei gue mau bay nenek di Bujur Nasuna, kandis nato. dapok cita-cita nenek, imo penumpar ni orang tua nen pungjungjungan. Ibag nanay, dia ate mau kurukun kami. Lo ding kita menambahi, kita harus. Boy. Pangido mo kesengkatan nih. Pandenami unggok soh karina bahan nami sen si markakamarangi kesukut bano saka-saka nih padumungo misi tiutone. Juah. Ada dua telu, dua. Bur. Bere iba bere. Alamanapuk dohamu kaya itokku na buruku. Bere nami do iba bere nami. Ba opasa tami mapartikiano tuhamu. Romahamu. Las mangihut tu sima dihita bona hasuhuton akaahan nahom bartu pargelengonta tabuang matuson saya manaputan non nasida las disima tapasahan somod dia ada tatu pargelengonta buat kamu tuson asa taujo nga dipadenggam Allah dipadenggam maison jadi dihita hita hasuhuton ala boruton naro hita romano sida asrohalani ramehi ribur huber kami boru namion laho manaput inong namion somani mahurang ka na pinukan yung nami manaput boru lasrohalani ribur huber kami boru namion alani para musik nami ya sautaw-taw mo hamin jo boru namion ba pajo panomonomon na bye oy
muna las maju jalo tuwa ma inong namyo di labung na malate ma. Gabi. Ise muse. Allah. Baru nami. Allah. Dinanas tampak gunung, terlebih-lebih sini hormati kami, kasubutan bulan gula-gula nami. Di bagasan ari sedarian tuhu, imo napadungkan ari ini, popung nami, imo di tengah-tengah kasih Indai kami kan boru nenek, apalagi kami kan boru ni sukut dua. Gabi. Ibagasan pelaksanaan ibagasan ari sedarian ingkit kami ibagasan nai madalolo ukur karena boy silaksanakan ia ibagasan adat imo incayur tua ni popung di tengah-tengah sapo barang pe tengah-tengah kasianen ibagasan nai dai kami kan boru nenek sukut dua monggo mau kami kiban saput dai mudah-mudahan muni-muni bijolon kanen karinana kadenan pinarsita ibadasan bahan ari sedarian bagi kakak ni situa-tua mau naman dokon asa bagi tenah monin nasorip bagi ate mo temdi asa kade isura-sura micolon kanen saya imo dapat ipar panadingken di popong mendahi kita karinana diteruskan nai mendahikan ke kuda-kuda nami dan kami baru sukut dua Isen dengo imbahkan kami dan di bagasan pakaruf nami ingkit luah di tangan naboy ipapulun kami kan kami bodu nenek ingkit babere nenek disebut dua nai asa marlolo ni ate ke manjalokan sa di bagasan nai puhun nami kuda nami bagi kata situa tunuwaimo sidokon ketak-ketik meninna belgah palu-paluna ketah kunu pecituk naboy dipasokkan kami luah di tangan nami bagasan parbahan ni popungan sembel kah mo pinasuna ay mau katakan kami naik ditambahi dengan babere mau mendahikan kay pun nami bagaimana mendahi pagkandang nami karena isan kami kan bodo sukut dua lako pasokon luah nami mendahikan kula-kula nami asa bain kay mau gendang na perkendang nami kadena gembar pai.
buah jual. Mireh-mireh nih Bapak. Jadi itu permusik nami ala ning rumah kami lawan kotuk lolo nami kamu maju musik nah partusi.
bere nami saluhuna akan naposo nasutubuan anak tubuan anak ma tuakan nasutubuan boru tubuan boru ma di nasoda putar rokap di patuduhor Tuhan ma akasir rokat ni todi di akan nau karejo lam ditambay Tuhan ma aka tiboni pangkat di akan nasoda putar karejo di patuduhor Tuhan ma songoni marani dok rohaku maka molateo saluhuna akan nadingkan na nabinamuna laos sumangi tusi balosnya ada terbaik kami akan ada berku kalaiku saluhuna tang natapatu-patu pasal nari ya dati tung manak songon dia penakaning na terbaik nami mangadopi ada nabinasamu balos na tarpasah kami upasah kami nakaning baka selampis tanyang nami berlapis-lapis matunga keperhorasan berlapis-lapis maka nak parsulian dihamu doh boraspir asa songonan ilokon nama tua mak dohoron nami asa pirma pokki bahul-bahul mapasalongan pirma todimu hita saluhuna di pasu-pasu di mata metong jimok-jimok akadalan di pangomoan mangihutusi takasuhata kami bahkan amburu akaitokku saluhuna papemuna mau lihat apa di hamaka kelaiku salu nak kena burukku di pasah tamu songon dalam muna mangalak kami minum air sitio-tio tangyak nami tu amat tadi bata ya nakku kamu tu dulu nak kau maka dia papagan na lomak ya tua tamu tu turubian masih dapat matong kamu alatio dapat tomo songon ini masih dohon nami akaburu akan dihamukkan na burukku laiku saluna ba bola dok kami na marhurang lebih nak kaning din na menjakun nak di hararomo posor hanami marsiri maaf mahita ang kiya lam di pasada tuhanta rohanami hula-hula muna la somoni hita na marhula-hula buru somoni mama kamuliatihon saluhum na kapabay muna na dinggan na tuhami hula-hula muna sidok bodi mahami ang kerja nami alani dihamu permusik nami nakaningan roa kada burgo doha akalai kosalu na bere do ti babere manobonom pahami bo pedak sudah sasude na hami menghemat waktu ba asabor wa johami manabirebe yakai boton namyo salu na bere do aka ibabere pai cu amak gondak sabi-sabi Allah lai sebuah kamu matu sojab bare Allah asesiwa doktik di Allah bak kamu maksud Allah saya cuma perju jambar di baru padua suhu iya Allah baru Allah iba terena iba berena oh disama tok berena Allah
juah. Jadi songoni madihamu nasaluna. Songoni madihamu permusik nami. Ala nung masih kopami namar hula-hula guru permusik nami. Didok na tua-tua tinahu mual tiyo binatu panghuratan. Mama si tiyo-tiyo padomu ma tuha sahatan. Raja Nabi pertuanami. Pasok kami mau dari kene pertuanami kakak anggi pertuanami. Kuta geroh, kuta napa, kuta gedung, kuta rembaru bagaimana beru ibeber nami. Romo ke pertuanami. Ban mek demo pun. Jadi bujur kesnya temo idokon kami mendai ke benang kesebutun tangkas ngo icili kami isen oda pe pola tuhunai ko memperkusung diri kita namar kamarangi cuman rubani karena ko tangkas nidah siapa depi student oda ne pala mar penungkun jadi mendai ke benang kesebutun Isen dah keroh kami kita namar kamarangi imo sempat horong naik. Kudu pe bagian kuida aku pe sangat prihatin ngotonga mangidah kita namar kamarangi sempat horong naik. Kuidah ora piga. Padahal kuda diri buih. Nabi kingon dia kakal tuken kateng kuak kakak angki pertubuhken kateng kunai. Sangat prihatin aku mangidah. Kuidah kami sen go tadepadepi inang ta si nata kakelengien. Karena malah inang ten go ceur tua. Janah lidah takas ngo. Urus ke inang ten. Oda marna bosan-bosan kaidah kami mengurus inang tanah kakelengien. Malah kami akan kita namar kamarangki menodipkin mi Tuhan di bata masih muatena tuh inang ten mete ijalo ika mohenna asa bui keduan inang ten lako masuk kita manudipin kita khususnya kayak benda kesekutan bagi makai kita nampak kamarangi sempat horong naik itu ganci ini berat ganti di keras bunga bosana kami nampak horong naik kita nama kamarangi turut berduka cita ngo atas perlausni inang ten gunung bebagidah tonga
Bagian ora torop sobige kita namar kamarngi kuda diri. Masih muat ini Tuhan atong mijolon nyaren. Kita marga kuda diri roh misadarna nyan mijolon nyaren. Roh mis ingo sodinta. Jana malah namar kalangan pe lo halangan ka agi kita namar kamaranggi halangan semendemi. Jadi bagi PW kami kini keran bunga ulang wakune ukur potongan. Sandok sodip nabi mo jalok kentongan. Jadi bagi kata nisdul tu ma gurukon pelitang monina pagabe dudul konstituan. Hari intang ngobar permon gabe apalagi ke penaka sekuton asal mo ke karina bar separolon. Matuhu. Kertik monina kedang palu-paluna tung so saja pene ibrena mien ba belga mo pinasuna. Matuhu. Tumpa si marpararu arwahadahan parira. Menumpa mo Tuhan di bata asa roh kini juan mo kita karina namar kamarangi. Wah. Cela ko pasokin na ka luah nami mo kami lebih baik kayak mau lebih gedang na tapi gedang pak daulang gedang tebak. Wih. Ciho iban mi panukatan. Bain mo si Ciho las panumbo mo mi kasakatan.